Yego reka twongere tubifurize igitondo cyiza, tubifurize igitondo cy'umugisha bakunzi ba RTV show rimwe aho muri mu bice bitandukanye. Umwaka mushya muhire bakunzi mwe twabanye mu mwaka wa 2025, mwe twabanye mu myaka itambutse, turabashimiye cyane kandi tubifurije n'uyu mwaka mushya wa 2026. Ngira ngo rero murabimenyereye ko ari breaking news, gahunda ni amakuru kandi tuba tugomba kuyabagezaho nkuko twabyiyemeje. Ndagira ngo iki gitondo cya none unyemerere tugaruke hirya no hino, ariko by'umwihariko muri iyi minsi turi kwibanda cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ku kibazo kirimo kirahanganisha umutwe w'inyeshyamba wa M23, ndetse kuri ubu ngubu rero ngo zamaze kwa zakimurira ikibazo cyabo mu gihugu cy'u Burundi. Bimeze ebite nibyo ngira ngo tugarukeho kandi neza cyane tunabisobanukirwe uko bihagaze. Ngira ngo rero magingo yanga kuri ubu ngubu uyu mutwe wa M23 wamaze kugaragaza ko ngo ikibazo kiri gutuma utigarurira imyanya itandukanye yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ntabwo ari ukubera ingabo za leta, ahubwo ngo ni ukubera ingabo z'abarundi zirimo zirafatanya cyane n'ingabo za leta ya RDC. Ni mu rero umuvugizi ndetse akanaba umuyobozi mu bya politike Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23, yatangaje ko igihe kigeze kugira ngo ingabo z'u Burundi zibashe kuba zasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ni mu rero yabigarutseho ubwo yagaragazaga ngo kimwe mu kintu cyatumye basohoka mu mujyi wa Uvira, nubwo rero ubuyobozi bw'igisirikare cya leta bwo bwashyize hanze itangazo rigaragaza ko bakiri mu mujyi wa Uvira, ahubwo ngo bagikomeje kongerayo imbaraga bifuza gusatira mpaka bafashe umujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ibi rero bavuze ko bagomba kwifashwamo nuko ingabo za FDNB cyangwa ingabo z'abarundi ziriwe zamaze gusohoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasubiye iwabo, kuko babona ko ikibazo ngo nyamukuru ari ingabo z'abarundi FDNB. Ndetse kuri ubu ngubu rero ubwo yasubizaga ikinyamakuru The News Time yaje gutangaza ko ingabo z'u Burundi ngo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Haut Plateau hariya mu misozi miremire cyane ya Fizi, ngo izi ngabo z'abarundi ngo nizo zagize uruhare mu gutuma abo mu bwoko bw'abanyamurenge bafungirwa amayira ajya guhaha ndetse najya kwa muganga. Bityo rero kuri ubu ngubu kimwe mu bigaragara ngo uyu mutwe wa AFC M23 watangaje ko ugiye gucungura ndetse ukanorokora abaturage benshi cyane bo muri za Minembwe, kandi ibyo ngo uyu mutwe ukaba uri buze kubikora mu gihe ingabo z'u Burundi ziriwe zamaze gutaha. Nyamara ingabo z'u Burundi tuzizi muri operasiyo yo guhiga umutwe wa Red Tabara, ndetse zinatangaza ko zitagomba kuva muri bino bice mu gihe ikibazo kigihari. Zaje gufasha igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo nago zaje kwicara ngo zireberere ibyo zishinzwa ngo kukuba zigira uruhare ngo mu gutuma abaturage baba mu bwoko bw'abanyamurenge batagerwaho n'ibyo bifuza, zo zirabihakana zivuye inyuma. Ibi rero ingabo z'u Burundi zo zamaze kuba zasubiza iki kibazo bajije cyo gusaba gusohoka muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse by'umwihariko ngo ibice bibarizwamo abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abarundi bamaze gutangaza ko batari buze gusohokayo, ahubwo bagomba gukomeza kurwana ubwo iyi mitwe yitwaje intwaro ya M23 ribe yamaze kuba yava muri buno buseruko bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo amwe mu makuru twakira remeza ko izi ngabo z'abarundi zatangaje ko mu gihe iyi mitwe yitwaje intwaro irimo irongera ubusatirizi bwayo mu bice bahanamo imbibi, cyane ko izi ngabo z'abarundi ziri gushinza iyi mitwe yitwaje intwaro kurakura ibisasu mu gihugu cyabo cy'abarundi. Ndetse kandi ngo kino ni ikimenyetso cyiza mu bigaragaza ko Uburundi bugomba kuba maso, bugakanuna ndetse bugashyira ingamba z'uburinzi aho bahanira imbibi na bino bice bibarizwamo zino nyeshyamba ndetse n'ibindi bice bahanamo ibibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero kuri ubu Bertrand Bisimwa yatangaje ko ngo ubwo bafataga umujyi wa Uvira ndetse bakanawuvamo, ngo bawuvuyemo kubera igitutu cya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo no kugira ngo bagaragaze ko bifuza inzira ya diplomasi. Ndetse kandi amwe makuru yemezwa neza aremeza ko ngo impamvu bavuye muri uyu mujyi wa Uvira
ni impamvu nyamukuru ngo igaragaza ko bo bifuza amahoro. Ndetse kandi yanatangaje ko ngubwo bafataga uyu mujyi wa Uvira ngo bigaruriye abasirikare bagira mu 150 b'abarundi FDNB. Kuri ubu rero ngo bigoranye kuba babarekura, nyamara Uburundi bwo butangaza ko ibyo byose ari ibinyoma. Ndetse natwe amakuru twikurira kuri tele cya ku mirongo y'urugamba akagaragaza ko nta murundi wigeze ufatirwa muri axe z'urugamba nk'uko uyu mutwe wa M23 ubishinza cyangwa ubitangaza ko wigaruriye abasirikare benshi b'abarundi bagenda bafatirwa mu mirongo y'urugamba. Nyamara kandi abarundi babemeza ko nta musirikare wabo n'umwe ufatirwa ku rugamba, ahubwo icyo bakora ari ukwivugana abarwanyi ba M23. Nyamara abarundi bamwe mu batangaje ibi byose babihakanye bivuye inyuma bagaragaza ko nta murundi n'umwe ujya ufatirwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ngo afatwe n'inyeshyamba za M23 cyangwa se umutwe wa Red Tabara. Kuri ubu rero bari gutangaza ko operasiyo bajemo itararangira, mu gihe bakizi ko umutwe wa Red Tabara utavuganwe n'ishyaka riyoboye igihugu cy'u Burundi ukiri muri Kongo. Ntabwo bazavana ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ingabo zabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko umunsi bavuye ngo ntabo basirikare b'uyu mutwe wa Red Tabara bazahita babasanga mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero ni ibintu twagiye tunibonera n'amaso yacu bagaragaza ko umunsi umwe ngo bazasanga iki gisirikare cy'abarundi cyangwa ubutegetsi buyoboye igihugu cy'u Burundi bakabuhirika, ariko ntabwo bimeze bityo. Kuri ubu muri kino gitondo cya none rero, bitewe n'uburyo ngo M23 yatangaje ko igomba gufata Karemi ndetse n'intara ya Tanganyika yose, kandi bagifata intara ya Tanganyika ngo bagomba guhita bafunga ibice bigiye bitandukanye abarundi bifashishaga. Bamaze gutereka ingamba z'uburinzi, icyitwa anti-missile system ngo bamaze kugitereka hirya no hino kugira ngo baze gukumira ko izi nyeshyamba za M23 ziza kwigarurira iyi ntara ya Tanganyika, bityo bize gufata Karemi. Mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo Mwavita ku munsi w'ejo yagiriye uruzinduko ndetse agirira ikiganiro kirekire n'abajenerali bagiye batandukanye mu ntara ya Karemi, akanaba n'umujyi mukuru w'intara ya Tanganyika. Yatangaje ko rero bagomba gushyiramo imbaraga kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi urimo urabahigira ataza kuba yabaca muri humye akigarurira iyi myanya y'uyu mujyi wa Karemi, nk'uko inyeshyamba zabitangaje zamaze kwemeza ko ngo zigiye gufata zigiye kugaruka mu mujyi wa Uvira zikawigarurira wose, ndetse zigakomerezaho zigafata Fizi, zigafata za Baraka ndetse n'ahandi tayari, ndetse ngo zikongera zikigarurira iyi ntara ya Tanganyika yose. Ni kimwe rero ngo mu bintu bigomba kuzifasha kuza kugaruka mu murongo mwiza ndetse mu murongo usukuye kandi neza cyane. Zinyeshyamba rero ziri gushinzwa gutakaza abasirikare benshi muri axe z'urugamba, aho mu ijoro ryatambutse ingabo z'u Burundi ngo zongeye kubagabaho ibitero karahabutaka zigasiga zigaruriye ndetse zinirukanye aba barwanyi ba M23 mu myanya itandukanye yo muri iyi misozi yo muri teritwari ya Fizi. Bakunzi bajire, muranyemerera duse nkaho duhinira hano makuru yo muri kino gitondo cya none, nanabifuriza gitondo cy'umugisha, umwaka mushya muhire, umwaka mushya mupyagara rwose. Reka muzawurye n'uzabarye, reka ibyo waburiye mu mwaka waheze uzabibonere muri uyu nguyu. Turabakunda cyane rero, kandi nimukomeze mugubwe neza hano kuri RTV show number 1.